Manang Biyada! Hello, gagayam na imbag nga oras si amin. Kumusta kayo manan? Kapadasan ni Kabsat Sonia saan na puno nagan tintay drama. Ngamsak bay ti amin, makaplaawa mampay da Manuel Domingo, Dita Flora Apayaw, Christian J. Javier, Loja family, kan Javier family dita Mayantok, kan Rudy Sudaria dita California. Kastiman ti kuna ni Kabsat Sonia, dir man ang biyanang, adaw gali ka man nagpamarang. Kabalak tagpamarangan nakakaasi, tapno makadawat taklay ti kwarta ti sabali. Tababaan ti kasta nga ramida kamo kamasyan da kanya, kaya't mangtaday ti tulong kanya kuwendo iti pamilyak. Rogyak man nga ruod, ti agsalaysay. Nyamot dagituyan. Anyaman ti pagpupungtutam gitan ay atunay. Basta si kati adda dito'y kusina, sumanao ka, dumanabog ka. Kasanaw, kat orno nga mat ti basura dito kusina, imbes nga ibalang mo, orno nga mat nga iduldulain. Kas kalamang gagamo dito kasta nga style mo. Baybay amla ka di dagita ta sayang. Sayang nga, natip-tipingan ka naman mansaan na yun, nakupik na pa yan. Nagadumot ang napipinta sa plato tayo. Naggapo pa ija abroad dagi jay, taimpaw it dagi jay anak ta. Kat saan mat ada tayo ti mangusar ka dagita, dagiti bisita mo. Di ka lang mabayan amang ipausar ka dagita. Imbes adya na pintas ti ipausar mo iti sa nga ile. Saan? Tadagita mo na tip-tipingan ka nakupikupit. May mayat mat day ta nga ipausar Tano na pintas akagawaan ti iparang mo iti sabali a tao. Amangan no ibagada nga agparparamag ka, kababaing. Saan mo ta kinaparam magtagusar iti napintas sa plato? Wano da tayo. Ngam sabali nga rud a tao ti pagsasaritaan. Amom ayat ti linaon ti panunot ti sabali a tao. Amom met nga adda ije abroad dagiti dua nga anak ta. Amangan no ibagada nga agparparamag ta. Iso abaybay am dagita. No adda bisita, dayta ti ipaaramat tayo. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Leia, agsukat kayo ta intay maki-birthday di ta kaaruba. Daytoy ti ibadom, ta sukatak jay adem. Ha? Dayta ti pagbadok, Lola. Rut-rut maten. Adu ti abot-abot nan. Anya kuma, alakit din. May mayat ti kasta nga ibado yu. Tapno maasyan jay balikbayan nga ag-birthday. Ha? Adu ti kwarta day jay. Anyat amuyo, no ikanda kayo iti dolyares yo. Ala, ibadom daytan. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Kasta tila nga ayaw, amapan maki-birthday. Di ka lagbain son niya. Anyaman ti problemam ayam tunay. Kita matabado yo kasla ni snakes. Naman sa mansaan lang arudan, abot-abot pa'y. Agsukat kay man, nagado abado yan napipintas, kasta kiting kay badbadaw. Leia, agsukat ka, sukatan mo tinta adem. Daytoy mati kayat ni Lola nga ibado mi, Lolo. Apay masapul ang napintas ti badaw, numapan ka makipon siya. Kat oray tayo saan ang napintas basta saan akasta nga abot-abot. Kaslaawan na pulos bado yun, iti kasta itsura yun. Kanta chinilas mo, Sonya, pangis mo, taymot agrat-ratik kan abot-abot at chinilas na kita. Pangis pa'y mo't nga raw. Kanta Bram, matintin nagta-strap na. Anya mo ti kasta itsura mo. Kat anya kumangay, mayat kit di tapno adda maasi kat ikanda kami iti bado may. Day takit ti paglaingam Sonya. Pati dagita apo ko ta, iramraman mo iti kasta nga style mo. Nasaya at ayat ti kasta nga aramidam. Saan mo't nakakaasi dagita apo kam? Ngam apay apagbali ng akasla pimpiman ida. Sumanao ka manan. Malaleya mapantay kit din. Tumaktak day taaluluyo. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Kumusta, Kabsat Sonia? Long time no see. Kastoy kabsat inso. Nakakaasilat ta. Awan makukwarta. Awan na imas amasida. Awan na pintas abadaw. Ultimo chinilas. Awan maigatangon. Ha? Ne, Allah. Kasi kay mat nga rod Sonia. Pati dagito'y apo ko. Malnuris dan Tawan mo't makaanan no daduma.
Pasaray aglangan da amangan piman. Ha? Kasano ako na mamalnuris na? Kat naglulok magdamad. Ay kat ilukluk magdan at irig at ti panagbiag. Narawat da ngamin iti turog. Turog ti mang palpaluk magkadakwada saan ataraon kabsat. Anya? Mala, tamang tedak no madamdamay ti gatang yo iti bagasyo. Kan mangyawid kay to kadagijay insangpet ko adilata. Kan ikan kay to pa iti bado. Kan chinelas kaskada sapatos yo, Sonia. Ay agyaman na kinso. Nagsaya at kalata akaaruba. Saan ka nagbaliw kabsat? Anya dagita insangpet yung ay, sa nga bayon mata binaklay mo, Sonia. Inted nito ni abalikbayan. Kitaam kat naasyan ka na kami. Iso nga inikan na kami iti kakasta. Ha? Anya dagita ngay? Dildilata, bado, chinilas, sapatos, kan adapay kwarta nga inted na. Iso na laang tadulyar, inakto ipasukat ijay ili. Anya? No nadiskarte ka, sumangpot ti grasya kan ka. Ngam no agmiki-miki ka, naatap ti grasya sumangbay. Wan angam laslas togam ti pada matao. Ibagbagam nga awan kan kanam, tapno maasyandakin ka. Ay, sakti mababain iti kastangar arabidam, Sonia. Anyalat sawan dagiti taon nga eh. Siyempre, panunutan da baybayan kayaw ka dagita pukota. Adi kay pakpakanan. Kan uray dagiti anak tang agtrab-trabaho iti abroad. Iba inamot ida Basta, kanya-kanyang diskarte ito ni. Tinapatag sa anak nga agtaktakaw. Awan mading aramida. Lola, agbilbilang kayo manan iti kwartayo. Nagado ti kwartayon. Wen, urnong ko da ito eh. Bilang tamangan no naksayan. Amangan no kinisayan ni Lulong. Adda ka di urnungan yo, Lola? Adda kayat yo agatangan? Kompormento no anya ti pangigatangak. Ado ti pakaaramatan ti kwarta apok. Iso apatisi ka, surwem ti agurnong. Tapno no dumakkel ka, bak ng kanton. Adunton a kwarta tinaurnong mo. No sabali a tao, agpamarang kayo ang nakakaasay. Adi kay mangmangan, tapno maasyanda ka da kayo. Kat ikanda kayo iti kwartayaw. Sana tila'y sursurom ni tapang, Sonia. Bakit nga? Kastagat ibagbagam ni tapo ko mo. Kat sika, adda nga rod urnong mo, alaman. Awan to pa'y urnong mo. Ta feeling rich kamot ngamin. Lia, umay ka dito. Di mo ding-ding ganti bagbagatalulam. Umay ka man dito. Wen, Lolo! Welcome to Jenna Almoy the Drama. Dumagas ka no da ay da ka nakak dito'y balay no madamdama. Ni Aida ang negosyante. Jay adotlugan na. Wen, pinasyardan ni katugangan na ijelaod. Iso dumagas da dito'y. Naimbag man tamalagip na ti dumagas. Katuan Angkel na nga raw. Mailiw siguro mat Anyat ipamerienda tangay. Dito'y dakid di amang maluman Tay partyak ida iti native amanok. Dudwada lang mo't nga gasawa. Sige, tanayunak ti isaan ko nga innapoy lakay. Alamangan tayon Aida, di kay agbabain, ipagpabalayaw. Ala, nagtaktak kayo pa'y laang, auntie. Nangkel ngay, ayaban yun atamanganan. Alay, sumarunun to. At dala al-alaan na biit ijay likod ti balay. Ay na, kababainan, auntie. Nagtaktak kayo pa'y laang. Kaya't na kayo aparamanan iti native amanok ni uncle mo. Iso amangan kayo. Ay ka thank you nga rod ano kasta, auntie. Ay, pasensyaan yun ti plato mi at anay daan una yun. Tawan mo't ngamin maigatang iti platon. Iso nga an-anusan mi dagito'y daan a plato. Ay, okay lang, auntie. Awan problema. Aywan, kumusta gayam da insan ija abroad? Kasjay nagbasit ti sweldo da. Takasano, madama pa'y lati pa nagbaybayad da iti utang da. Kan nagbasit ti ipaw-paw itda. Taawan mo't mabatbati a sweldo da. Ay, kasta aya?
Nabayagdan sa amot ni Jabro, dante. Apay di da pala nakabayad iti utang da. Saan tabasit nga rod ti sweldo da balasang ko. Ay, pasaray payag sakit ti tiyan ko. Numaulawak. Iso ti papapanan ti kwarta amin numangtad dagi jay kakasinsin mo. Agdiretso iti agas. Aya? Wen ay da. Iso akakaasi kami mo. Da kami ti kakaasi nga adda anak na ijay abroad. Di kampay ket agsidan no dadduma. Aglabay kami la iti kapin ano kwa. Sakam lama kasi da iti karnit manok no makatiliw kami. Tanaatap mo dagiti taraken may. Malanti. Mangtedak to no madamdama iti kwartayo. Tanaimbagla paggatang yu iti agas yo. Ay naagyaman akabalasang ko. Naimbagla kada kayo tanapintas ti biyagyo. Mayat ti taray ti negosyo yo. Bimak nang kayon. Nanti mat. Saan mat? Sakto lang mat, ah? Kun, ay na, nagpintas ta bagmoon. Bagmo day ta ay da. Ah? Ay, nanti. Ay nagmayat mutan. Jak napadasan man ti nagbabag iti kasta. Sika, nanginan sa ngamin ti kasta. Ha? Kaya't yayante? Ay ikatwan itad mo ay da. Akat ibati kun ano kayat yo. Ado pa'y magkiditibag ko iti balay. Mangtid kay tulay ti basit nga ekobagan tapang ikak iti karga tabag ko anti. Ay sige balasan ko. Ado ti ikubag me. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Di ka lagbain ngagdawat-dawat. Pati bagdawatan. Dinawat ko aya. Kat nagdisnudo mo't anang tad kanyak. Imbaga mo ilaan na pintas ti bagna. Wala ta pang pangagam. Ora sino mo't siguro. Talaga amang riknay ti kasjay at tiradam. Apay ti kunam. Diya mangmangag ti saritaan nyo itay. Basta jak dinawat. Imbagak mo't laan na pintas ti bagna. Idi kwan inted na mo'tad. Kenang tad pa iti kwarta. Kasano adi mangtad. Kat tila imbagbagam. Tila imbagbagam asakit mo. Tapno maas siyan dalaking ka. Wen, ngamjak dimawat iti kwarta. Imbagak lang nga awan makukwarta. Idi kwan nang tadmutag. Nya matikas ta nga style mo, bakbakitan. Ay na, may mayat matikastan ngam ti agimbabak nang wano agpalpalangguad. Awan kastay napakumbaba tayo. Saan kinapakumbaba ti kasta? No kasta ter aramidem ang mga no pumaysaw. Kahit mo, tagbalin ang nakakaasi akanayon. Ay sus, ayos lang. Total, adumot ti tumulong no bilang lang. Apay, mangnamnama kalatan iti tulong ti pada matao. Saan nga itagnanayon kat adama itulong da? Tadamot kasapulan da, paggastusan da. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ay, kabsat inso. Kunak to pa ikat asika da itasarsaron wak. Nagpalingki kamot gayam. Nay, Sonya, sikaman gayam. Anyat umay mo gatangan dito'y palengke. Ay na, umayak lamang kita no adda nala kaagalunggong. Ta iso ti gatangek. Agbirbiro kak ngarod iti nalaes agalunggong. Apa yung nalais nga yan? Kat, isumutlat ka ibatugan ti kwarta kapsat. Nalaka ngamin ti nalaes agalunggong. Awan mo't ngamin makukwarta. Ay na, madi ano nalais ti gatangam. Kasano nga awan makukwarta ako nam? Kat adamod gayam kano iti abroad dagiti dua nga anak mo. Wan ngam agawid dan iti mapiit. Tanaikat da kanon iti trabaho da ijay abroad kapsa. Anya? Kanjay may sa single mom. Dua ti anak na nga imbati na kada kami. Jay mo't may sa baro nga agpaiso ngam ado mo't ti utang na. Agpadada nga ado ti utang da. Basit ngamin ti sweldo da ijay. Kastaya. Wan kapsat. Iso akakaasi kami man. Awan makukwarta kapsat. Uray kayat ko apagsidaan iti naimas dagiti apukok. Awan maipasidak takastoy mati kasasaad me. Marigrigat kami. Mangurkuranges kami. Sapay agawid ang dagiti anak ko.
tanaikat dan iti trabaho da ijay abroad. Apay kano anay kadangay. Jakman ammo. Kasjay kano ngamin jay busda. Basta ikatin na kanulat ta dagiti empleyado na no sumro. Mala, at iti igatang mo iti sedan nyo. At apay mo't kwartang tito igat. Gumatang ka iti presko amasida. Saan analaes ti katangam? Ay naagyaman akmanen kabsat. Sapay kumataado pay agrasya ti dumtengken ka. Tapno adda iparabor mo iti padam a tao. Hala, awanan yaman na, kapsan. Sige nga road, tainak gumatang iti presko agalunggong, wano presko abangus no iso. Salamat, Inso. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Hello, Manong Jade. Nakaawag ka, Mat? Hello, ay sa ading ko. Wan, tani. Kanain mo tayong agsakit ti tiyan ko. Bakarang, kantintero ang bukot ko. Diyak mawatan no niya't nasakit kanyak. Ni, apa yan nga eh. Agpa-check up ka Ay, kasla mabuti nga agpakita iti doktor ading. Ang mga nanyamot na ito yan. Madanag, anak. Delikado no di ka agpa-check up, Manong. Iso nga agpa-doktor kan, tapno makatumar ka iti agas. Mabuti nga kaysa. Pagbutngam ko ma. Nasaya at kit di ano ma-check up adagos data, tapno maagapan no anyaman data. Welcome to Jenna Almoida Drama. Nay, adda kay mat ay da. Naggapo kayo ijay balay da katugangam. Wenanti, lumabas kami kumangam, dumagas kami manlaangan. Taitalaang manan ang nakapasyar kami. Ay katwan ngamne pasensya Awan maipamerindak kada kayo, balasang ko. Tanay, awan trabahon dagiyay kakasinsin mo ijay abroad. Apay nga, auntie? Wen tanaikat dan iti trabaho da, agawid dan iti mabiit. Anya? Iso nga awan pa'y ultimo maigatang iti asinan. Ala, di kay madanagan. Di ka magmeriendan, auntie. Kat kababain mo't ano awan maipamerindak. Uray tinapay la kumakan soft drink. At dapat asidag nga store. Aduma nga minan ti utang ko di ta store. Ta umutang ako maiti ipameriendak kada kayo. Ay, nasaanan, auntie? Angam no kaya tiyutag merienda, ingkay gumatang tabayadak. Tanoda kami, saan kami nga agmeriendan? Tapumanaw kami mga dagos. Ay, alang arod. Diya akong igatang iti merienda ti itad mo. Ta igatang kulaangan iti asin, mantika, asukar, kaskada kape. Kano adda sobra, igatang kun iti masida. Addo tili magasot, auntie. Ay naagyaman akbalasang ko. Sa bali at talaga no ado ti kwartam anya. Kasla bariyam laangan ti limagasot. Ni auntie mat, saan mat da kayo mat. Kat anya nga rod ti inuman nyo. Mang timplaak iti Diyos. Saanan, auntie? Danumlatan. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ay sus, kasano nga taday to yan. Jakmat na si putanan ana itugtog manin ti awawir kon. Ay, adaman dugol nan. Namin anon ana itugtog jay awawir ko. Saan mat ngamin amaliklikan ama itublak kunoan niya. Ay, sapay la kumata saan amadlaw ti amok. Aisa! Aisa! Ay sus, ay ayaban na kun ti amok. Nadlaw nan samot din. Aisa! Yes, ma'am! Coming! I told you many times to watch my child, but he got hurt again. Sorry, madam. I was doing something, so I didn't notice. This always happens, Aisa. I'm done. Sorry, ma'am. It won't happen again. Promise. It's always like that. Enough, Aisa. It's too much. Nanang. Aisa! Adakan! Nagawid ka mo't gaya mo, nanak ko. Wala nang. Biglaan ti panagawid ko. Tatinirminate nak ti amo. Anya, hapay ngay. Ala. Sumrak ka man pa'y. Nakabasol lang ngamin, nanang. Basol ko no apay at tinirminate dak.
Kat, di awan trabaho maun. Awanin ananang. Balik sa dati Anyang arod ngay. Ay kat agaplay ka iti sa bali Mabuti nga kun nga agabrod nanang. Kanjak kayaten apanawan dagiti anak ko. Anya! Intasabtan ni Jade, ija airport inton maminsan abigat. Tagawid ka nun, bakit? Nagkunamot. Iso imawag itay. Awan ka ba't gamen? Iso asyak tinang sungbat itiawag na iti cellphone. Apay ka nung nga agawid. Agsakit ya anak mo. Nakapsot ka no. Saanan ang makatrabaho? Iso apagawidan dan. Anya! Anya't sakit na ka nung ay. Diyan ka ba? Ibaganan to ka nung makaaway. Agpaimbagak pa'y. Sakto man ang agtrabaho no napigsa akon. No agimbagak pa'y Anyat ko na aya. Anya kanot sakit mo. At da problema iti barak. Kan uray ti bitukak. Iso nga agagasak na lang. Anyan. Apay nga'y akas ta tinagtungtung palam. Pati di kapsat mo na-terminate. Sika, masakit ka man. Uwan nga rod na lang. Diyan mo't nagayatan ti kasto Alang arod, agpaagas ka anak ko. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Agsangsangit ka manan, Sonya. Rabiin, maturo ka kidain. Diyak makaturog iti kapapanunot lakay. Pampanunot ti kasasaan tayo. Awanan trabaho dagiti anak ta. Bangrukin ti panagrikat tayo. Naguyod ko pa yan ti urnong ko akwarta. Tawan mo't pangalaan tayo iti gastusan tayo. Nangruna ti pagpagas ni Jane. Ay, dayto yan ti bagbakin ka. Si kanto man ngamin. Apay asyak. Tilay bagbagam tumo ti day. Imbagbagam ka lagi ti tattao ana ikat dagiti anak mo iti trabaho da. Impadpadamag mo da ita diti lugar tayo. Imbagbagam pa'y nga adu ti utang da. Nakakaasi tayo. Nga awan pulos makukwarta tayo. Anya nga, di pimayson. Kasta magamin ti kanayon nga ibagam. Anya nga, pimay sulak nga rudan. Si kamot, nairanran na la siguro mo ta. Ay na, natadam tadilam Sonya. Isa apimay sound dagiting bagbagam. Natangkan ngamin ti ulom abakbakatan. Tila ibagbagam, iso akasta. Inamamiris ko dagiti bagbagat ti asawak katwan at dabasol wano kamalik tahusto tinakuna na kanyak. Aklo nagmatkit di ti bidot ko. Amo ka sana may parbang ti inaramid ko. Ti panagpamarang ko nakakaasi tapno makadawat aklang iti kwarta ti pada katao. Banag apagbababawiak. Impagas mi nga rod ti lalaki nga anak mi kat kaasi na iniino tapimigsa kat idi na imbagan nagabroad manan. Kat timat babae nga anak mi nakiasawan kat pimanaw dan iti puder mi. Alakastan tugayem mo Sonya. Ala gagayam ditan tinagpatinggan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyana! Nabara kablaaw ti maipaay kada kayo amin. Kabarbarmanan nakapadasan ting kay mangagan. Kat salamat iti kanayon apan ng subsubaybay. Kadagiti drama tayo ama ng biyanang. Ken biyang ti tao diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsak pa iti drama makablaaw amampay. Da Joanna Florida. Dita tramo Baskalaw nyo naringgay. Dita bakery ni Verlin Almoite. May ipag Verlin. Joanne Orpilla dita Ilocosur. Ken Teresita Bakay dita Cagayan. Kasi man ti kunani Kabsat Eileen. Dear manang biyanang, nakanobyo akiti lalaki nga awan trabaho na.
Ididamo na singpetmet, isungay nayat kulat nga uray may sangay standby. Ngam bayat ti panaglabas tel daw, iniino tamadukduk talak ti dagdumapay nga ugali na. Malaksid asadot na bisyo pay. Rogyak man nga ruod ti agsalaysay. Nanang, mga asawa ako man. Kahit kun nga ikasar ni Aileen. Apay, adaya kwarta mapagkasar mo, Darwin. Adda mo tayo dua baboy ko. Oray sinabawan latan Kan saan tayo nga agpansit. Kan bayamon ta, Ricardo. Isabaw tayo latan ti baboy. Ay saanan, masapul payla ayaday takasar-kasar. Kat balo mo ilaang jay asawaam, saan mo't abalasang? Kat balasang manen tabalo kit nga rudayn. Ay nauray an-anwam, balo lata ti awag iti dayjay, saan abalasang? Ha? Agsaysayang ka na iti kwarta, agdin na kayo latan, saanan day takasar-kasar. Gastos la day ta, amumot anagado ti kakabagyan kan kakalugaran tayo. Numatukol ti aklo, pakasarsaritaam to paylaeng, iso asaanan, agdin na kayo latan. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Adula amin day ta kasar-kasar nanang. Si daan tayo kit din di baboy ni Manong Darwin. Iso nga rod mo't ti kunak, baybay andan takasar. Agraraman mo't na di ababae amay kasar. Kunam mo't lang nasin aw ababae mo. Mas daawa ka. No apay mga minakinay kayat ni Manong Dayjay Kat adumot ti babalasang amabalin ng arman. Ginayuma siguro day di ababae Imbes ajay pada na kumaabalo ti gayumaan na. Saan tajay mo baro? Kat anyat ko na ni Manong ngay nanang. Awan na. Awan ti maaramidan na. Tasyak mo't la ti masurot. Imbagak ano kayat nan ti mga sawa. Agdin nadalatan. Bayamon takasar-kasar. Tawan kwarta. Pagdunaan dangay. Diyak mo Ngam no siyak ti masurot. Dito'y balay ti pagnaedanda. Tapno mabantayak ida. Tamangan no parigaten da di ababae ti kapsat mo. Amangan no anderen na. Ay, diyak kayat amapasamak ti kasta. Welcome to Jenna Almoida Drama. Anya, agdin na kayon. Nga already kay pinagkasar. Wen tatang. Sana bali tata, tanong makaurnungak, ikasar kunton ni Aileen. Nukasta nga awan pa'y gayam kwartam. San kayo pa'y lang arog nga agdin na agurnong kayo pa'y. Agdan na kamin kini Darwin tatang. Taamangan no agsikuga kun iti mabiit. Ay, pilit mo man ti kay kayat maun si Aileen. Sukiran nakmanan. Pasensya kayong tatang. Agin innayat kami ngamin kini Darwin. Kat numabalin, di min kayat ti maisina iti tunggal maysa. Di kay agdarasudaws. Narigat ti mailawlawan. Agin innayat kami kini Darwin. Patsik nga awan to ti pagbabawyan mi iti udi na tatang. Wan tata, ikarik asan to nga agrigat na Aileen iti denak. Ay, makamu kayo. Uray labdan kayo. Amok tumot la dinak denggan. So makamu kayo. Kat pag naudan nyo nga raw, Dito'y balayan tatang. Tapno adda kadwayo. Tano ijay balay da Darwin. Nagaduda ijay. ay, mala, makamu kayo nga raw. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nanang, pumanaw mo't kanon ni Darwin dito'y balay. Wan ka no nga rod. Kunak adito'y balay ti pagnaedan day tinubya na. Ngam di namot kaya. Siguro, sinugsugan dyan nobya na. Iso siguro tinang ipilit nga ije balay dati pag naidanda. Lakit di Sigud mo't anatulnog jay kabsat mo kanyak. Tamin nga ibagak ketong palen na. Kan amin a desisyon ko, paspasurot latta. Ngamita, ammo na mo't tantiag ked-ked. Iwan nga rod Sigurado nga under na ije balay dati kamsat ko nanang. Ay di napadpadasan da ita. Tasyak ti makalaban na. Kanuray da kami akakapsat ni Darwin Adu tayo ang makalaban na no kaskasano. Welcome to Jenna Almoida Drama. Anya tarami damit ang aldaw, Darwin. Kwa, tulungak ni Aileen nga aglaba, tatang. Kit, numalpas. Anya tarami dem nga ibarok. Orayan mi ang mamaganti lupot Tako pinanmi kina Aileen, tatang. Basta lang tarami demon. Di kagbirok iti trabahom. Ha? Trabaho mo ti babae na iti barok. Ano, ti mabalin asir kam a trabaho dito.
Ada ngamin angkit ko iti ubingak tatang. Nagtrabaho ak itinadagsan. Amangan no agsubli ti sakit ko. Kat, anyang arod ti trabaho amay. Tulungak lata na Aileen ngagtrabaho dito unag ti balay tatang. Tulungak ngagluto. Oray ta nalay nga ngagluto. No kasta, linyam tagluto. Tatang, nasayaan nga rod. Kasaritak di ka nakakangad na restaurant na. Ta irekomenda ka para luto. Agkasapulan da ngamin iti para luto ka. Kasano, sumrakan iti trabaho minton bigat, Darwin. Gatuan na, tayin sirak nakmatan ni tatang iti restaurant ti kasinsin mo. Saan abali ta nasingpet ti kasinsin ko nga agbalin abos mo? Padasag no kabaulak. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Apay, di pa labimbangon di asawa Aileen. Aldawan, awan trabaho na itaya. Nasakit ka no ti sikat na tatang. Aginanapay, tamangan no kumaro ti rikrik naan na. Hindi, may sapay lang aldawan nagtrabaho. Agsakitan. Narigat ka no ti trabaho na, taawan inanana. Kanayon ka no nga ado ti tao. Iso asaan ang makatugaw apulos. Ay kat anusan na kasta talaga. Kasano ang makatagad no asta? Aginanapay la ita. Intun bigat manen nga agtrabaho, tatang. Sumrak ka ita Darwin. Saan pa'y tatang? Nasakit ti ulo. Agpampambarkan sa mo ilangan Darwin. E di kalman, kung naman nasakit ti siga mo. Ngam nakita ka iti store na kay gamiti buti ti arak. Ha? Kaya kung naman, jak nakita? Nakaluga na kiti tricycle iti kalman alimabas iti store. Sikat ti lalaki. Iso sikat ti rumbang agtrabaho para iti anak ko. Di ka mga asawa no, di mo kabailan na biyagan ti asawam. Tatang, masikura na ka makikita king ka. Nakailan ka latan di ti balay. Mabambanog da taong agkay-kayod. Ngamsi ka, agil-ilad ka lang. Agtrabaho ka, Darwin. San akasta? Kat agtrabaho akto ano aging bagak. Unay kayo matan. Neta, lumaban ka, Darwin. Darwin, tatang, anya ka didaytan. Ala tatang, baybay anyon ni Darwin dito eh. Rumar kayo, nurumar kayo. Tanasakit nga rod ti ulo na. Pambar na laraytan. Inaldaw lakad nga na sakit kinkwaran. Aho! Imposible na itan. Ano tan dito'y balayo, Aileen? Ha? Apay nga eh. Pag naidan tangarudan no, pumanaw tan dito eh. Agawid tan ni Jay balay mi? Anya, nagadudamat ija eh. Uray tadamot tay sigod asilid ko Jay. Isu ti pagturugan ta. Jak kahit dito'y. Taamangan no matutupak ti amam. Katanya pa iti mapasamak. Darwin. Isu nga gimpakikan. Agawid tan ni Jay balay. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Apay pumanaw kayo. Ijay kami kanun balay da Darwin nga agnaad tatang. Dinan kayat dito eh. Tamandar kayo ngamin amandar kan kuana. Sintiran na tararamidak. Kat para mutla kada kayo da ita. Rumbang la asuruan na ti agsalukag. Tadakit nga rud asawanan. Tanyat kayat na. Nanya ti aramid na idibaraw. Isulat taging gang adan asawa na. Ala, di kayon sumanao ta pumanaw kamin. Ay na, ibagbagakan ka na Aileen. Awan tinapinta sa masakbayam iti sidong tinubyam. No kasta na kanayon. No awan pa nagbaliw na. Nasaysaya atla sinaamon. Manjak mo't atatang. Ay ayatek ni Darwin. Jak kayat ngagsina kami. Nga oray sa daw. Kat gumagat tong aing ton addan anak ni tatang. Apay, pinagtalaw da ka ijay balay tinubyam, Darwin. Saan? Nga masuro na kay nanang. Baon ti ama ni Aileen. Oray maturog da tao. Riingan na. Anya, ay nagloko mat day jayan. Apay, nangalaan na ngay iti karbengan na amang manmandarken ka. Iso ayatin ang ipasngayken ka. Iso ayatin ang padakkelken ka. Pimanaw kamin. Tamangan numapunwanak kitanya pa iti maramid ko kenkwana. Kunak ngamin ide, adito'y balay ti pagnaudan nyo. Sana bali na lang, dito'y gamin.
San kami na pumanaw dito eh? Kahit kumusta tinubyam, nasingput matlakan ka, di nakaananderan. Saan, anang? Di amana la ti kursunada ti style na. Mala, di ka nagsubsubli ijay. Unay ka matan, Darwin. Kanayon matan amarabyan ka. Nabartag ka pa'y asumangpot. Gat, anya kumagat sa anak matadumaw dawat kang kay ti kwarta pag-inom ko. Anyat problema di taya, ha? Awan lang arud trabaho mo. Kanayon ka pa'y ngagbartag. Uray awan trabaho tanak ko. Tanda kami amang tultulong kan kwa na. Wan mat kami na ilin. Sigod mat nga among mawan trabaho ti kapsat ko. Ngam apa kinayat mo? Ha? Awan karot ba nga mamanga pa di takabsat mi ah? Ta saan nakangaing kasar? Adangkit na takapsat me. Iso di mo pilitan nga trabaho. Kan saan an nairwam itinadagsen at trabaho dayta. Nung masikuran kang awan trabaho ni Manong Darwin, sikatag trabaho Aileen. Anya? Nalala, gusto tayo tan. Mala, umay ka na ilin. Mapantan iti silid ta maturog tan. Makaturog ako. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Le, agsaba mo't gaya man. Le, ha? Le, apa bigbigat nga agsangsangit ka? Anyat sangsangit am Aileen? Sika, manipod nagnagta dito'y balayo. Agsasarunumat ti panagbarbartak mo. Awa-awatan na kadilatan bakit? Tamaburing ak nga ron mo dito'y balay. Sa nabali, tayo to na dan trabaho. Diyak tumasangon ti mapanaginom. Mamin ano akas na tibagam. Ngamawan mo tungtung palam. Umay ka to asawa ko na ya. Umay ka man? Di nakarakupan ka na pudo ti ulok. Diyak pa'y makagaraw iti husto dito'y balayo. Tamasiputa namin nagaraw ko. Nung nagapat na, imbes amay salat ti kapak. Agbalin nga upat. Tamakibiyang matdagiti kakabsat mo kantinam. Gagangay na bakit? Tapat-pat ganda ngamin. Overprotective daw ngamin kanyak. Iso akas jay, bakit? Konsentidor dakit diya. Panoy-nuyan dati kinasadot mo. Mala, gusto day tan. Bigbigat nga magapat naman eh. Kaano ayang agbalbaliw ka? Agtrabaho ka nga minan na. Tapno lumasin tan iti pagnadanta. Basta sao ka, trabaho. Di si kang trabaho no kayat mo. Makauma day ta, dengdenggan. Ala, mangantayon. Ayabam Jacob Satmon, Merel. Manong, manganan! Wan, mayan. Ni Darwin nga eh. Awan pa Aileen. Awan pa'y nga rod manong. Parbangon man siguro asumangpot day tiyan ah. Ala, mangantayon. Iba't tiyantay la iti si daanan. Napan man siguro nakiinom day tiyan. Sa nabale, tadi talaka kaaruba ti papapanan na. Kan uray mabartak, ammo na latat agawin. Kan saan nga gulgulo ko nama. Sa mo la agunget day jaykat, no adda mga pakan kwa na. Nimot la Aileen ti mga apakin kwa na. Nukas di nga minanabartak, di mapapangan Aileen. Kasarita man no sana nabartak, no limpyon. Kanayon kumot abagbagaan no saan anabarta. Ngam isumot latta. Kano di ka makaibtor, di pumanaw kan. Wan, Aileen, kastalaang dayta. No di mon maanusan ti anak ko. Sinaamon, panawamon. Mayat siguro no ado timang bagbagakan kwa na. Tano siyaklaan, awan denggan na. Mangantayo kit din. Bye-bye anyo ni Darwin iti kayat ng aramidan. Tapagpalpalabasan nala iti oras na dayjay. No kasta, addan trabaho, Maylin? Wan, insadrak naktiikit ko iti may samol. Ay na, nagsaya atay. Sige, tas umaruno akto mo ting nagtrabaho. Adday na playak, ngam urayak pala ang tawag da. Kapilitan nga trabaho aka, tadi kamot agagawa.
Sa nabali, tama ka trabaho ak tumot lang, bakit? Promise. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nagsweldo ka na, Eileen? Ha? Uwan, apay ka di Meryl. Mapan kami makitsenda ka ni Nanang. Mangtod ka matiti-share mo tagumatang kami itibagas kan si daan. Kanda duma pa ang masapsapol dito balay. Nabayag mo tanada kami ti agas-gastos iti amin na masapsapol dito ikat. Iso nga itatad ng trabaho, mangtod ka matiti-share mo. Ah? Ay, uwan. Mabiit lang. Oh, adtoy. 2,000. Nayunan pa iti sang aribo at ninangina ti magatang itan. Ha? Oh, adtoy. Meryl. Itimpla nakman iti kapig Aileen. Agtimpla ka. Kabailam mo. Nagsadot ka mo, Ten? Para dahi tala apang ibaunakin ka. Kasadot mo pa Si ka ati sadot. Tay talag bisbisyo ter aramidem. Nagdakkelan ka akarni. Ngamawan trabaho. Kaputad ng trabaho, lumastog ka na, Aileen. Ang paiso mata. Sadot ka. Tawan plano nga agsapol iti trabaho. No di mo maano sa nun, anak ko. Panawa mo, Nailing. Saan akasta? Sigud mat nga amom nga awan trabaho na. Ngam apay asang kaulit mo nga ibagati kastakan kwa na, ha? Iso akas na ta anak yo. Tapampanoy-nuyan nyo ngamin ti kinasadot na nanang. Hoy, Eileen! Awan karbo nga mamangsong basongbat ka ni Nanang Nagas asta ka dito balay. Kulang matlanin kasarnakan ni kapsat me, ha? Uray di naking ka sa... Boston! Di ka nagsaupay. Apira ka talaga, babae. Pumano ka dito balay? Saan da ka akayat aparay ti kapsat me? Tanagalas ti ugalim. Da kayo tinalas ti ugali na. Konsentidor kayo. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. O niya, di husto, di baking kayo dahi. Konsumisyon lang, ti payda dya lalaki ka. Huh? Maistresak iti dayja ang pamilya. No aga pa kami kini Darwin, makiramraman da. Imbes amay salati kaapak, agbalinin nga upat, tamakibibiyang damot. Iso nga rod, ako nakasinamon da dya lalaki. Untatang, nauma akon iti ugali na. Sadot lang aruden, nabisyo pa'y. Kat, anyat planom, Agsubli akon dito balay. Diyan akon agawid iti balay da Darwin. nagsarita kayon. Imbagam asinaamon. Untatang, Anyat ko na ngay. awan mo. Kaslawan anyaman na kankwana. Desisyon mo dayt na, makaamu ka. Una na lang. Talagang awan pakibiyangan na kin kano kasta. Pagadalam na ita na pasama kin ka anak ko. Amom taon no sumaronaw. Di ka basta agdarasudaw sa makidin na iti lalaki. Tanarigat ti mailawaan. Sininak nga ron ni Darwin kat nagikatakmata ni ti trabaho kiti mall, tayin pag nagtipapeles ko para ita abroad kat nag-abroad ak. Kat ita adaklat ta dito abroad kat kaasi na, iniinot magta na makaipunpundara kiti pagbambanugak dito abroad, kat aging gay taawan pa'y nobyok. Alakastan, tigaya mo, Aileen. Ala gagayam, ditan din nagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo, Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para iti script kaniti drama iti gayam yun, Jenna Almoite. Thank you manan, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello, gagayam na yung bag nga oras yung amin, manipod ka ni Kabsat Emma saan napod no nagan tintay drama. Ngam kayat kumanan ngay pakam mo aday ito lang ti official channel ti gayam yo Jenna Almoite Drama.
Ano sa dino ipakakitaan kadagiti original nga upload tayo ama ng biyanang ken biag ti tao a drama. Tangamin ano dagiti mangtaktakaw kadagiti videos tayo ket ire-upload da kadagiti channel da. Ket kidawak man titulong yo dito channel tayo. Ano adaman pay makita yo nga agre-upload kadagiti drama tayo ama ng biyanang ken biag ti tao. Pakitulungan da kami amang i-report. Salamat manen iti suporta. Kat sakbay nga ruti drama, makablawa mampay, Darodelin Tamayo, Joseph Rasote, kan Susan Despedita, Singapore. Kastoy man ti kunani Kabsat Emma. Dear manang biyanang, may saak abalo, kat adagmay may saang anak ko. Ngam aday ti adayo tagtrab-trabaho ija abroad. Adamot ba kalalaki akabsat ko kat isutikad kadwak iti balay mi. Tawan kat nga rod balay na, iso pinagnaad kon iti balay mi. Ti nga rod kabsat ko ti pakay sentroan, wano pagtarayan to istoryak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Nay, adakan manang. Kumusta? Nairormaw tayo pauit ti kaanakak. Wan, Mariaw, at naginatang ko nga ikan. Lutwa mo, ta iso ti sidaan ta. Ay, ikan? Kunak nubulalaw ti sidaan ta ita. Kunak ngamin asumuro tak tasak ti gumatang iti sidaan ta. Ay nasaanan, tamaibos mo ti kwartak no kadwa ka. Di manang mangrabak manan. Mangrabak nga. Agpay sumot nga ado ti paggastosak no kadwa ka. Iso ana sa isaya at lang nga agbati kan dito'y balay. Di manang Malaing kalutwonan to'y insangput ko, Mariaw. makapasadot mo taglutaw no sa anakarnay. Ang malaman lang ay. Manang, kwartaman, inak ko magpa-check up. Nasakit ti tiyan ka. Doang aldawan ngagsaksakay, jak lay bagbagakin ka. Apay ang nasakit? Jak nga ron amaw. Madanagan nga ron. Amangan ba't no nadadaal ang tikid, naiwan no liver ka. Kaiinom mo iti arak daytan ah. Saan mo't manang? Awan mo't pilpilyan ti sakit. Manaw, ti kasapulam. Ag-private doktora ko man, ta nagatidug mo ti pila iji public. Diyak kabaalan ti agpila ti mabayag, ta nasakit at talaga ti tiyan kaw. Umanay to'y 1,000 nga ta. Kurang manang. Anayam 2,000 ta siguradong adda irisita da nga agas. Ken amangan no agpalaboratorio akpay. Mabit lang nga raw. Aday ta. Inkanto makitangdan nga agbunag iti semento ken haloblak inton bigat. Tagpabunag da kasinsin Juano. Now, agimbagak Magimbag kamot siguron. Ala, inka agpa-check up nga rudan. Tapno mairisitaan da ka iti agas mo. Uwan manang, kasto ikaw, diya ko nagsukat. Much money kayo ita, Tata Mario. Nakapidot kayo sa iti kwarta. Ano? Tinakaw mo. Si kakit di mo't guryaw. Anyat pagkit kita am kanyak, agtatakaw. Ala, agorder ka pa iti pulutan. Kurang na ita. Ala, kakaiso na ang much money kayo ita. Ita lang manin nga agilibre ka. Wala, ta itala nga nakatsamba. Apay nga itakala sumangpot, Mario. Nagturugam idirabi. Kwa, nakiturog aki di balay ti kumparik. Diyak kabailan ti agawid. Nasakit ti tiyan ko. Ay awanan Naladaw kan iti papanam kuma. Isupay kuma ti makumpuyam. Sana balay ta adupay ti aldaw manang. Apay akasta tilangam. Kas kalanalaos at tilapia. Naglabasit dagita matam. Kan kasla. Angot hangover kamot. Saan manang? Angot ti agas ti mang angot mau.
Kanjak nakaturturog iti rabi ay talaga nasakit ti tiyan kao. Apay, di da nang tad iti agas mo ay Nang teda, ang kaslasaan mo't akim na. Ang kuna ti doktor kao, sala umipikto ti agas kao kalpasan ti dua nga aldaw. Anya, kat anyat ko na dangay, apay kano sakit ti tiyan mo. Alak pala ti resulta ti laboratoris ko inton bigat. Maamuan pala no bigat no anyat sakit ka manang. Anya, ay katala agsubli ka nga ro din ton bigat. Tapno maamuam ti makagapaw no apay nga agsaksakit ta tiyan mo. Manang, adda ilaklako di barkadak alugan. Gatanga maun. Nalakalaang ta second hand. Pangusarak itilugan kat jak mo tag maneho. Ay kat isuro ka manang. Nalakalaang may automatic dayjay. Isaan nalakala amasuraw. Sagmamano kanungay, awan kwartak. Adda? Adot kwartam iji bangkaw. Binulan apaw itan na ni Kayla manipod abroad. Sa bali pa itay pensyon mo. Mano aya? 100K kanulaang. No sa balit pangilakwan na, 120K. Ang amno data, 100K kanulaang. Anya? Gatanga mo manang, tapno adda service mo. Siyak ti mangisurokin kang ag-drive. Ang numasadot kang agmanehaw, siyak ti agbalin a driver mo. Ay, damagag tupay kin ni Kaylaan no anyat makunana. Uray di mong damagan. Kwartam mo't ti maigata. Ay saan masapol ang maamuan na. Taisuka nga ro ti paggapgapuan ti kwartak. Awagak tupay jay kaanakam. Hello nakong. Aday bagbagan ni uncle mo alako ti gayem na alugan. Gatangan tayo ayang ata. Kada kayo ananang, adala ko umda sa kwarta. Ang nakurang ti kwarta yung dagi pa itak. Saanon, tadamot kwartak ijay bangko anak ko. Ipakadaklakan kamot Sa bagay mayat na dalugan nyo. Urita mo na Uncle Dag-drive. Tano da papanan nyo, adaw sa nyo. Saan na masapol nga commute kayo? Kat gumatang kami nga rod itilugan anak ko. Second hand ka no. Kawanan ang kitaan nyo tamangan mo no adot na dahil nan. Ala, taibagaktukin ni uncle mo, takitaan na naimbag. Bangkuyog kayo iti mekaniko, tapno damang kita. Wan anak ko, ibagaktukin ni uncle mo. Di kay madanagan na naima. Kondisyon tilugan ka. Diyak kumaila ko kayo. Hanggang kasapulan mi ngamin ti kwarta. Napintas pa yung ngamin tilugan ka. Ala ka, tagtalakakan ka, Jaime. Saan kamot siguro amang loko? Si kamot gayam ti bagbaga ti kabagis ko nga akin kuko iti for sale. Kunak amang kuyog kami iti mekaniko amang kilates. Ngam saanan ta si kamot gayam. Adda pa nagtalakukon ka baraw. Una na. Kondisyon na talaga tilugan ka. Naiwanan iti hustaw. Di awan usarin nyo no ilako yung tilugan nyo. Sana bali na? Makagatang kamin tumanin makaurnong da tao. Adda ngamin paunsaran mi iti kwartana na. Alang nga rod, agyaman nakbaraw. Agyaman akmat na. Mario, umay ka manganan. Anyalat kukuam di taayan tilugan aya. Paandar ka, paandar. Manang, inak ipariper tilugan no madamdama. Ta medyo nakapsot ti preno na. Anya, kagat-gatang tapay lang at dadagos mariperan. Gagangay na, manang. Ta sana brand niyaw anagatang tilugan. Ikan naktoy ti kwarta. Ta ay nakpasukatan ti preno na. Mala, madamdaman ton, mangan tapay. Gasam da ita, diservice ka pa yung umay makisya, Tata Mario. Gagangay na. Sabali at talaga no pensyonado ti kabsatan niya.
Kan adda di abroad akanakan. Ay, wala. Nasingpot na gidya nga ginakanyak. Nangrona ti kabsat kao. Nakasingsingpot kanyak. Amin nakidawag itid na. Wala ngam uto-uto mo. Ang bagbagam nga agpacheck up mo. Ngam paggatang mo lagayam iti arak. Wala. Naglaka amamatpati na di akabsat ko kanyak. Kas ita, imbaga nga da iparepair ko itilugan, ngam arak mo't gayam ti papananti kwarta. Tama. Tama nga numakarma kay tikas ng aramidam tatang. Numakarmaak, mairaman kayo takaraman kayo iti arak agat-gatangag. Datayo mo't amin ti may ranrano di ti kupitak a kwarta ni kabagis ka. Si lang, di na kami ramraman tatang. San man? Nairanon kayo mag. Datayo amin Kuna may surunak ngagmaneho. Kano ngay nga isurunak Maria? Ay na, saanan manang. Delikado no bakit tiyag manihaw. Ang mga no malipatam tiyag prinaw. Apay, kaya tiyaw, ti madisgrasya. Narigat tiyag manihaw. Sa nabalay, tadak mo't a driver yaw. Wala, ngam no ka sa pulak tilugan, awan ka mo. Kanayon ka mo tarumwar. Wala, tamapan ko nga rod ipaparepair tilugan. Tapno kondisyon na kanayon. Aywan, mangted kanto gayam iti pagparehistro iti lugan. Tapno saan na mapinaltay. Apay, saan pa'y ang nakarehistro ay Umadanin ti pa nag-expire na manang. Kun adagatangag a pyesa ta dasukatak. Ay, awanan. Maibusan ti kwartak iti karirepair iti lugan. Kuna ni Jaime, awan dadaal ti lugan nga inlako na. Ngam nagadumo gayam. Wen nga raw. Sinaor na tayaw na dya Jaime. Isubli talangan ti lugan kan kuana. Gastos mo't gayam. Itilugan latan ti papapanan ti kwarta. Sa nabalay, tano makondisyon. No ma-repair amin adadaal na napintas taon. Ay, inal daw samot nga da-repair na. Sa nabalay, tano makondisyon. Awanan ti problema tayo manang. Ay, nasaya at nasabat ka, Jaime. Adaman ibagak. Kunam nga awan ti repair jay lugan nga inlakom ka na kami. Ngam apay ngay adandan inal daw mo't nga adda ipatarimaan di kabagis ko. Isong ti papapanan ti kwarta. Ha? Ne? Awan mo ti kasano a repair day dyan na kondisyonan. Kan agdaw-dawat manon iti pangrehistro. Ha? Ay sos. Katno kay parparehistro day dyan di na panabulan na na. Kuna na ag-expire. Saan na na? Intun umay atawon manen Ay naglukon day dyan Mario. Sa dimawat manon iti kwarta kanyak. Pagparehistro na kano. Nay, kitaan nyo tanay. At nadamag ko iji kabagis yun na. Kanayon ti siyat da iji balay da guriyo alakyan. Iso kanumot ti paragatang iti arak ngayon inumunda. Anya? Ay nagluko day dyan. Lukluk kun naksamot day dyan tao. Nod da ibaga na. Pankan nyo pa'y no pudnuan no saan. Tanay, ang mga numasay-sayang laang ti kwarta adaw dawatan na kadakayaw. Apay, adda pa managnagda amang ibagay ti kasta kadakayaw. Dadadaulin dak na kita tao. Nekat di ka nga rod agungot, Mario. Diyak ngamin magustuhan ti kasta nga ibagbagada. Panang dadaal ti kasta nga ibagbagada. Mabalin ko idang darom no kayat kao. Ay. Apay, asino ti mas patsem manang. Isuda, wano siyak akabsat lao. Ay. Kahit naggapuam nga road. Apay adwaal daw nga awan ka dito'y balay. Manipod adalugan, tila papapanamon. Napan ko nga rod imparipir ti lugan. Inururay ka. Aywan, adapay udik ijay nagparipirak. 2,000 manang.
Awan maitid kon, naibusan ti kwartak. Dayta, pinadakas dak ngamin dagi at tao. Tilendandanon dakin ka. Sa di na kun ikan iti kwarta. Isublitan tilugan, tapuro repair mutlat maararamig. Ay, saan ah? Sayang. Napintas ti makina na. Apay nga rod akanayon ti repair na. Isublita laangan. Wano saan? Ilakutan iti sabale. Ay, saan? Tasayang. Naimbagla pag service tayo. Di yun ikan iti kwarta no kasta teraramidan na nanang. Woy, nanak ko. Talaga nga insardeng kon timangtad iti kwarta kwa na. Iso na laang tamakaungot no saan amapat ganti kayat na. Bayan nyo takasaritak man no sumangpet. Alaman anak ko, sika ti makisarita kwa na. Bareng agbain, wano agbutang. Sapay sabali no makaungot. Kasla agasok ti agong na, kat dumakkel dagiti mata na. Apay ngay akas dyan ni Uncle. Makipagnanaad lang arod kada tayon. Kas jay pay laang taramidan na. Wan nga road. Nasingpet kayo unay ngamin nanang. Di yu spoil din ah. Di yun ikan iti kwarta tap na mapilitan nga agsapol iti trabaho na. Mes, panyum ka di day tao. Ah, siya ka dati kasarsaritam, ading. Wan mes, panyum ka di day tao. Ay, di nakawagan iti miss. Bakbakutan akon. Iti 5 titawang kon nga miss kung kunam kanyak. Ay, kunak no agkatawunan talaag. Saan na madlaw nga 85 maon. Kasla 65 mulaang. Sige, panawan kan. Kan ko ako kwaday tapan niyo. Akin panyungay nga ta. Si kamat latilim mabas dito'y itay. Aywan, bumalasiw ka kaday di kalsada. Wan, tagawid akon. Kagap-gapok ngamin di tabangkaw. Wan nga raw, nakitak ti panaggapom di tabangkaw. Siguro, nangirwar kay ti 1 million. 1 million na siya sa wamat. San mo ha? 50,000 pesos lang mat ha? Tanay, masaduta karwar-arwar ije balay. Iso ginulpe kung bastok iti manwa bulan. Ala, umay kames. Ta kuyogan ka bumalasiw di ta kalsada. Tamangan no maatalan ka. Rumbeng ko nga adda akanayon kaduam. Nang runa kit adda kwarta nga igimaw. Sapay ado ti hold upper kan manipdot di taoy. Saanan, kababain mat. Alakit din, kuyogan kan mes. Ala, kanam day ta in order ta. Kas pagyaman ko, iti panang kuyog mo kanyak. Anyat nagan mo tayan. Sak ni Mariaw, si Kangay. Ay, ala! Unay matapan na kay ranrananan. Mariamat tinagang ko. Aya. Ay, talaga nga ron adatati na ikare, pare titong galmaysa. Anyat ibagbagamon. Nalab at pursaytakin ka, Maria. I love you. Ay, nagtal na ka man. Di nakman bulbul at singan. Sika. No kaya tenak, agdenatan, Maria. Nagpintas ka. I love you talaga. Itulog kan nga agawid iji balayaw anya. Tanay, madandanaaganak. Ang mga no adamang hold up kin ka. Adaw nagiti hold up iti dalan ita. Numuna kitag may sakan sa iji balaymaw. Nay, apay nga mom. Kunak tupay ka. Basta marikrik na nga awan kadwam iji balayaw. Agam, apay awan anak maw? Adaday jay abroad. Nasapa ka na balaw ngam jakon na kaya sawa apulos. Ay, sayang ti kinapintas mo Mabalin pa'y,
No kaya tinak, Maria. Sapay ko taad na namnamakin ka. Asino ti bakit nga insangput mo, Mario? No biyak, Manang. Anya, ay di ka man mangrabak. Asino day jay ko na? No biyak nga raw. Di Maria. Impasyar ko la dito balay tapno maam-am mo magtiag balin nga ipagmaw. Apay, manutawanan. Bakbakatan mo ten, Mario. May aman tatawan. Ubing pay ni Maria, tanaping sapay la amag na. Sige ta, rumbar kami lang. Muludak pa'y tilugan mo anya, Manang. Ta itulod ko ni Maria, balay da. Maria, babes. Imawag ti maysa ka na iti karuba may. Apay ka no, Mario. Nadisgrasya ka na. Agnangabit ti biyag na. Adda iti ospital ket agkasapulan iti dakkalagatan. Masapul ka no ang maopira. Anya, akating kakitaan na. Awan kwartami, babes. Pautangan nakman pa'y. Uray 100K laang. Mayadak daw no agpaw iti ka anak kak iti abroad. Inton umay alawas pa'y lakano ngamin ang makapaw ay. Ay, kasano nga ikat kurang madjay kwartak ditoy. Ada jay bangko ati daduma kwartak. Ala, kuyugan kan amapan mangirwar, babes. Ha? Alan, babes, agunay kan. Sige, mabit lang nga raw tagpulbos kan nagsukatak. Ay na, agyamanak at talaga kan ka, babes. Na maglakid din tadda ka apagbuludan mi iti kwarta. Sakbay ayawat ko te kwarta, agpirma ka pa'y nga ron dito'y naramid ko kasuratan, Mario. Amang ipanagnak, ngay mutang kay ti 100K kaniyak. Nalaing ka pa'y mutlagayam nga agsurat. Kuwa naindag pa'y lang ti panagsurat ko. Ala, agpirma ka. Apay, masapul pa'y lang ay akit agjowa tamat. Ay, oray pa'y. May maya mo lang no ada pagpinirmaan ta. Ala, agpirmakan. Tapno malpasan. Alang arod Itaman pa'y adi karimwar, Mario. Apay, awan lakad yo kadagiti barkadam ita. Rumarak to no madamdama, Manang. Anya dagita nakabag iti dadakal. Badok, Manang. Inak man pala agbakasyon. Pagbakasyonam. Iji Manila. Inak agsapol iti trabaho. Naimbag nga oras mo, ading. Ada ni Mario akabsamaw. Awan, Manang. Napan nagtrabaho ije Manila. Manangal lilaw day jakab samaw. Manipod na kautang iti kwarta kanyak. Sana na nagpakpakita. Jak pa yan mawagan ti cellphone na. Imutang iti kwarta kada kayo? Wan, kuna nang aramat medyo hospital. Nadisgrasya ka kanaw. Critical ka no tibiyag mo. Anya? Adto ti kasuratan, nakautang di kabsa mo kanyak. Idarom ko day jay ataw. Inalilaw nak ngamen. Dito'y lagayam ti paglamlam mangam. Manila ko nam, ngam dito'y malagayam balay ti karobam tinapanam. Babes, di ka kadagkaskas ta. Di na ka di idardarom, babes. Babes, tarupam! Inulbodan nak! Iso nga idarom ka? Saan ka di Di nak idardaraw, Maria. Ang bayad akto ka na ino makasapulak iti trabaho. Ay, kanon to pa makatrabaho ka! Inton nagornosan, nagita sakam! Maria. Basta agsagana ka, tay darom ka, Mario, aman loloko! Indarom da nga rod ti kabsat ko kat kasta unay apan nagpakpakasi na kada kami iti anak ko ngam binaybayan mitap nagnakam.
Nabalod nga rod iti sumagmamano atawan ket idi nakarwar naragsakak ta nagbalbaliwan. Ket patyak ang nagnakman na dayjay apan nakaibalod na. Ket ita isumanan ti kadkadwak dito'y balay ket saan na nakas iti sigod daramid na ket inidyanan dagiti bisyo na. Alakastan tugayem mo Emma. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan na itapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama ti gayamyo Jenna Almoite. Salamat manan iti tunggal maysa. God bless kada kayo amin.